Oke, kepisanangan. Amu ta kapakatilambusom, kanaw tumuko sumbayang to ka. Kinaringan di abantog isuangaran di Tuhan Yesus sa dupon da bayno. Sabat diti sikaw yahay. Yampay na dahay isuang dat pelajaran da tatuang da bayno. Isuangaran di Tuhan Yesus nakasambayang yahay. Amen. Jadi ino po'y nakatalib nga apanganakan. Apya kita kapya nga ay mangurah. Zoom penceramah kadidigulod diham. Ay kumaka adhi titiham. It akita na kapya. Okay. Jadi ina pwede nakatalib nga sayra napad apanganakan to ko. Nga mintalangin datit kapurimanan dat. Ay haroy apanganakan dat osonong. Nga haroy mati kamondat apanganakan dat amu osonong. Tay ka arahat. Mantad pod iso itit apanganakan dat araat nga kasunsudan na pa nga iti na tumugod. Jadi iti di ha imbulayan dati dat tatuang kabayno. Mantad da ginumugumuot na kuratu tumugod sa sangulun. Oray tanda ti pira-pira dat iswang panambarasan iti. Miagal ko tinamod-tamod. Iti na pa kamanda tinamod-tamod nga sayra no pandad ngayon to ko sinda-sindawo. Ngahirin anda tumugod. Haroy matigatit ang anakalat. Kano may pingkambit atil lagi. Kano nga inapandit asaru kapingan pingkambita nga tumugod din do. Okay. Ingon tamod-tamod da. Hinsa mo kanaki. Haran nagiti ka mo yun dat bolingongoton. Sayra na po bolingongoton nga tumugod na do. Okay. Bolingongoton ka na po nga ako di ko sarom, nunudilam malayo nga miyagalot ay haran nagi manuham mo'y nagiti sa halu-halud may pinguhat at paingkukurati ka. Iya indo nga agumo nagi wansayanum. Ngon ko nagipinguhatay tiyati kam balingangatan nando ayah ka. Haran nagiti kamondat boranguson. Iti na po boranguson bintogod kamoyon. Iswang dat pira-pirahot awayaan miagal ko asalaan nga tumugod to kanagi. Miagal doho asasalaan na pandala pangurus sa di nga ayit mintong ako na nga tumugod di manda kamuan hindi pangingintong haran na asasalaan suay kayri tumugod to kanagid apasan kada borosot dat inununu humandati miagal ka eskola sabat ataupun haro khotbah anaru hindi khotbah nga kanda kawab na apasan na di nga tumugod nunu na panday pakutbahan di tulun nga tumugod na paginawat ko napasan. Aratan ka daw nga iso na imantad ko ay suangil na tumugod. Aratan to ka na po sa sangulun kakito to ka nagisyo nga tumugod to ka na. Sayrad aratan to ko. Okon po na haraborosan di siyo nga tumugod to ko no. Ahuyan to ko nga sayra dat harohot ay miagalil tanak dati lah. Iho kadaw sumano nga tumugod ako ilat. Ahuyan na may nagi tagil-tagil may ngay pakibabo may tide tumugod dadadi nga harigan na kasiyanan bagi. Loson ta kano po nga hiri nga bintogod di mati ngan uhata nga tokom obilasu siodop nga haron nagi panuhuan nga tumugod iti siodop nga sayra na pandad siadapan ko nagi ay haron nagi amoy panangkiboras ka may panguhot ka nununo nga haray kemungkinan dat iyati na pa nga tumugod.
Jadi agumu pati kamandat ay suang iti tumagod nga ila na pam it di antara idit miloh dat papakita da yati na panga tumagod. Sayra no pa tumagod ko ham kumukuroh kanda da tumagod. Paingkuranad momopol papakabasog sial isusuay. Haros ang ulo na tambalot at mantad ko tamarudo. Ang ini hay pakisada di tahun 2009. Ina pa'y bawang idi nga asuhatan na kagayo. Mamakay dit sarong golongon. Tampa ano pa to kagumuan gad isaray. Jadi ilanto ka na hilabawang to haro na tiwato dit ang alamaw. Minamakay na gad di kasut lumpoho nga ay alamaw mo tigay wakan na wato di. Koto tampisali mo ti siyo nga to kodonsol pagyapakaw nga pento chena kasi kulam no derati di pento chen kadi nga nauhat ko tambalot ko sinaom ay di siya karati nga kasi ilo na po nga oinsok nday sila it orwala nam ikamandat papasaliwan no isa di katotogod daw ka kagumuan no padatid sa hira tumagod nga ay itino boras sa sina at palambusan. Gumo na pa iho nga, kung kangaratim nuhi boras-boras nga, tumagod na pa itawkid orang kuham. Siyod, asa nang rati nga, kung karati, sa imilo daw kayo, tiyaw ni asing kampulam no, kaman nga ditiyad didig gumo na pa, nga yati na po ham, harin ni may borosat, sialan. Silaka kana budo kana basog kana dit papakabasog sandirin sa irad tumugod haron kadawhit babi kana diwakan anjing di ka anjing anjir katiga di dendo adi palambusan kapit jing anjir ka agumo na pet agumo ipay berasat minta kebenaran miagal ko pukising kano pukima ano jadi ilo ni boros-boros sa sira ada tumugod jadi kumukurah kaya tumugod irinang ko po borosan no sira tumugod ko sa sangulunam buduh kono yaay ka jadi nang ko po borosan dati ko paingkurah haro nagitit miagal ko iti mikaruhang tumugod nun dati kusay ino na bagay diad, buduh kagiya ka. Simbara ti tandum, iya nga buduhim ini kapanan sa udoho ka. Dua-dua buduh lat ya digi. Jadi, tumugod ka na pa nga, miloh dat mamonsed, iti kababarasan dati nga, aang sanong. Okay. Paingkuran daw, mumang. Mila nangkod, manumbok ko. Ada di manumbok itulun nga, kum na nga paso pamadi hilimput at man pintumukay. Haranahit, gumu na di kapal tarabangat itang piring nga sumiling. Haranagit, yo nga kadang-kadangit ya di sumano lah nga isa sa ngulon ita isa kakito. Well ko mamonsoy na harot man laki-laki yo. Atabasi supana nga atukul tunturo nga tokom tumugod, ano na pa isupan ang poloposan na patilam. Mirikaw na dam. Pakada, ada inam. Alalay po mga naging nakagupuruto. Haro nagiit. Mungkin dat inapay idupisam. Tumugod na nga. Mamanop tipo ipinsil. Haro hurakon na pakanta. Itang buko. Itang telepon nga papilaposan. Itang laptop papintamon. Da tumugod. Pengkuran na manumbok. Tumugod na pumatim, da puso sa ginawa manumbok Tanto ka na pa itumugod nga, haronit, polod da kotoron, haronit itimuno nga pananggagaran. Da tumugod. Momopol na bonit, buduh ka na ya, basog ka, papakabasog, sial ka na. Ilo na hit, ay karalana dati sera tumugod to ko.
Nga pengkukur gadirin idapan minamangon kanda di siya. Oke. May to ka intangait keadaan di Yesus sendiri. Kombal nangku siya dat tumugod Tuhan Yesus. Antakan dot aruhay na di siya do ngayon tangkap po. O kita to ka iti sarita di isuang Markus 8. Kadis siya paingkah matindat awayaan to katidat pira-pira tadaw itu rumikot. Iho na pondohom tangkapon ako. Mahanakundo inggorito gisomid apatay nga atungag kago. Miyaga laman da dati dat sira no pay harahit kantakan dat abantalan dati nga Petrus mantadi sangulo ni murid-murid di Tuhan Yesus sit osamok ma di Tuhan Yesus may siyo gayata Tuhan Yesus may siyo barasay dat ay iman kumino kadati boh kadad hari gadit tiadi ka nganu simbar di Tuhan Yesus kailihi siya dit murid-murid daw may siya tagada Petrus pagi do ay rogon sebab iya na po nga okon kamumusaraw nunit sarahan dat kinarahingan nga isarahan dat tulun. Ya dibaras di Tuhan Yesus. Pengkure siya tinumagad. Haranang ko gayat si Petrus pagido ay ragan kasi minanumbuk kot pengkura. O kanika iya dihat ay pinanambarasan nga tinagad di si Petrus. Itinapagya tumagad itiham agumo giyahat ay milad pangitanan iti bo miagal ko ay haroy tumugod do it malak-palak po mimpalak mamalak ko pa sa sangulo na tumugod na kadi ikapurimanan to kadit di haro nagi itumugod dat ay pakadada iho nga iri na da umbalan kulah sira no patumugod nga kadada. Jadi kadada kano pom ailan na tulun na tumugod ko. Kombalan dad kapilasu nanda dit ang tanggay-anggay tambal tanggay-anggay kadidan rungus ke. Mangigit nanda karita nga bahaya natit. Tumugod na manggit karita tu ano purimana ni miakot mamansok. Ngomtok putung-putungan na pundo ke. Tumbayan ako, asaro ko maditid di. Sa ino po, kaangisam, iya di marig. Jadi, umbala, doon na po, kaubasanan nga, sira no pa tumagad nga, ako nagi tumagad nga, ako nagi lumoyo. Nganu, kadi dihira sampapinggot, laju ba, kanagim, to, kominggo po na, paansakan, po na miyak. Jadi, hara titulun na tumagad, pa nga malak-palak, hara nagi tumagad nga, kadada. Jadi oratian na dit, ino pa ikailam, tumugod may sila, asalat yun sila, tumugod may sila ka, kadada. Haro na gitu tumugod dat, oratian, terutama di tanganak daw, kana paham, tumugod mo ti tapalo ka, karati, ni tangalunti digi. Haro na giit, kana patilo nga, sanggangaw-gangaw tulundat, kagumuan, mingkakat pom ay sa piato ni iyo na pala tunturo nga to kum ipay boleo no nga tumaingod ngay na po dat tumugod di sa sangulon di haro nagiit mumulong ngaran da sayra tumugod lahon nardi kano po nga tanda tumugod dari ino pay mi karuhangom ino pay apa tumugod nga sayang kana tay ko daling hani kana gi tumugod nendo nga rayton nendo ngaran ko piyo tumugod gadi ay so na di kamondo sayang ka tu rayton nendo ngaran contohnya di rayton manataw hari kangam bangaran gi okay. Jadi agu mo ilat ka kitanan ta ko dat ay paing kukurad papakitad ina pa isa sangulo din di nga tumugod. Yesus sendiri minanaga di Petrus nga ni ka
ay akan kanuman di siya tumbukay ko pengkuro akan kanuman palakay intangan na pala ayat nga ay sa itanda dat ay tabalik atau tanda seru kamu na pohom tinogod di siya nga mungkin dat ila na boras da mo na god da bagala boras sila ba atau god matigala tilad ay mamusaraw ko gyan dan tulun akan ika dan kinarahingan ka ya di nagi boras nga kadang-kadang lumasuk tako na barasan dat di ay dan tulun ni gadin da diando akan ika dan kinarahingan ka nga tumogod na ginawa to ko okay. Umodua sayra dan rinumi katesya dihila di Jerusalem nibawan na pati sarita nga antakan na pagyadilay diti nga harati kamonda korban. Papasambahit ito nga binatang-binatang. Jadi, sayra na pad ori ka titit, contohnya ay isa-isa at perayaan atau korban, o saduin da tadan da tulun da rumikot. Dadi miagal dendo tu sumakay nga kapal tarabang ko karita akon kaya di hari panahon da gakod inapay ki haro-haro haro nanday ito nga kuda ang kalday te ko ang untah da sakayon. Okay, katakan da hitid sinulihan ni Jerusalem. Iya kayo na po nga mantad da hilo dapi-api. Hilo keke kada anak karatid dapi-api. Mantad da hilo ranaw tayo ka terus madi ka rumikot tahiti. Sakira na pa di mangigit takad ang sapi ko, ang kambing, ang tambolog, darumikot nga to agatani gya. Jadi haradi ti tulun-tulun dat ihiti kinenan diti, katakan do hiti, dot popoboli. Miagal ka ilot burung merpati. Contohnya burung asang kadati. Ina pandai tulun da rumikot nga ganda asusad mangigit. Hari ladiman paboliho ka. Hari dagangon. Mangigit pandad ipangalus lah. Subuh-subuh papadagang ngapailadi nga akon kahiriswanggat ay kaabah. Akon kahiriswangga gereja lah contohnya. Ngahiril liwan. Ori ka ti Tuhan Yesus. Moboras ako kumada ko, hara na katulis sa itinapawalay ko nga rayton dat walay sambayangan. Nga silihon di dako rumundat mananakaw ka. Hiri na di maisyo ugaday tulun-tulun dat papadagang. Ito nga meja-meja dat popolon datusin numan pinsombolikay ito nga tirikohon ila na boras ya kamano po nga togod do borig tumogod do matigat manambalik kamedya tirikohon sambolikon tumogod do matigari haray tulundat adeh kano pohom kasaliwan po adeh kam tumogod do mari tao pundat mampaw-lampaw no pamamanaw ila titigawon bong kano po man tumugod manusip piring nga mogong-logong tumugod dari jadi kamayan dat tinumugod na ba sila Tuhan Yesus abuli pamadit tumugod dat di sambali ka na meja mungkin dat tamo na tirikohon okay. Mila nang kulit tumugod. May tako intay, ralamay ang pangkukura. Pira-pira. Efesus 4 ayat 26. Terjemahan bebas. Sira na pat tumugod ko, kada pabuat ta dosa. Kada na gisambo oto na botadaw, dat apo ampakanot kotogod no. Okay. Ringkas na pala nga, apo oto na bila tadaw, ino padadihit, pitagadan nga, naay no. Salasay ka. Siguro pa da salasayom. Ba, midamay pa damot.
Kau silaw pa kago tadaw, putan ta na kago, ay siya masalah. Nakura tu, binarasat iswang Efesus 4:26 buat apa ata na bila tadaw, mano pisok ko ilot ko tatagod. Ba, paing kurang mikaruhang kami tagod. Mila ko pamadap pa isi sa kumut, isi sa bantal. Mungkin akan nakaisi sa tadapan, helad. Kaki lima iti sad numan kunsiyay. Dahil kami hilo sulap. Ilanang pengkurala. Asaraw ko dit 2013. Hilod gereja cabang sekolah sabat Kiranggu. Pinapaharoy has seminar. Karoy tayo na ditit tumugod. Jadi, minsan na padihit, pemimpin gereja nga minanahak nilo dat panambarasan dat pikaruhangan dat tumugod. Kaditiso, ako diretan to, kakita, mati ladik Kaditiso tumugod ako na po hadit, mitagod pa hadit sawah ko nga. To, kamhur, kamunitat karitam, hus, kamamanaw. Sa dapo, namuli ako nga, tumitik doon, natagak kahit katatagod kan. Yadit kaguli nga, napisok, ay sa nahit masaala. Kaditi sa yaw tok, tumagod ako ng pamatiho ay pakadada ako ka. Asal pakadada oratian na disawa ko ka. Nahara kaguti tiso, kasyo, doon na pa pangalaman sira na pa mitagod dihay, nga harati duhat nombalan kud ay pinapaindalan. Kumoiso midamay dot ay saborosat makiampun. Amon pa nga imegalitin lah kaguli nga nasalasay na ipitagadan. Nga numbalan ko'y kagudat midamay ko piyad it haroborosat makimahapok na ko piyad diditin udih dat pengkah ka. Sera na panintaan ko dihi piswayan nga ina pahit haro perdamaian harot pibabasan nga alay dom mintalang kagutit mitagod kasyo. Nga ko basan bagati mitagod dat pikaruhangan ki isuang keluarga tumagad ta di tanganak tumagad di sawo ikusay tando ko basan di bagyari. Nga kada nagya pabuat ta dosa. Okay, kumudua. Hingga na tumugod ta ko. Nga kada papabuat ta dosa. Mazmur 4 ayat 4. Mo boros sapad isuang ginawa nu, hilat ta dapan nu, nga pakadada. Kaman na padi nga tumanud na padi dihitiham. Ringkas na palad isuang boros malayo nga kita pendam. Nga kagumuan na padi pencerama motivasi orang ko nga atau counseling nga mesti palabusan iti tumugod. Ano pa na palabusan nga insan tada lumaput ka. Nga hiti na pumati di Mazmur 4 ayat 4 paginawaan na paham pakadada na po ka. Kamay na patiham ina pa'y lumaput di nga ano pa din na nakawalit kung tatagod. Tu lumaput, ikasari. Nakawal. Miyagal na po bom nga. Pwede, ina po hit tukang mamatay di bom nga. Ay, di napatay bom. Okay. Mazmur 37 ayat 8. Undarang katumagod. Tangkiaday na hit alasu ginawad di. Kada katagod. Iri na po nga, mangigit na diya kumakaraton. Tapat ti matigya. Sayra na po, kapitagod ta ka sa sangulun. Samadad iswanggat keluarga. Ataupun igereja lah. Uli karena mau boros ta kati boros kinarahinganam. Iswang gereja. Sayra na po,
kopi tagod tako nga mangigit tapan ti karatan kanti nga adi kopi sonsod. Kam ay hinisyo kam suway na daw ngayon. Okay? Iri. Amsal 14 ayat 29. Ino pa itulunot sabar nga agayot. Pengertian daw nga isay na pa sikap pat tumugod nga papainggaya kabasugon. Kamu na pa harangay kamu yan da basug takot di. Nga mungkin dat sarakara-kara. May galat ti dugal gi. Harangay dugal takot ti nga amin talang. Nga ano pando asa nga pangangakan nuham mintalang anday dugal. Iti kaman da buduh basug nga ya dinay kantala tu ila ilhode. Sayra no pandod ay inapay tumoga didi nga patilambusan dati papainggayahin dati basug ka. Jadi aparlo na pamadi pisakan iti tumoga ditid. O kita hindi basug to ko kabasugan to ko pisak. Amsal 15 ayat 1. Ino pa'y simbarot alamadas nga papayin siriba itit apanganakan geram. Nga ino pa hiborosot opodos nga papayin kakatitit tumugod. Iri na di kakuaan dat iati na pada nga oporludad ino pa'y boros nga nukadih lemalembut ka. Gentle. Kadi don orang putih wago ko pun nakailad. Oy, gentleman na dia kam. Andasan ko dadi had itino pa gentleman nga abarani kapay ko inta nga gentle, lemalembut. Nda ya dinang ko guru ng giris. Lemalembut. Iguntagad na pa nga papaing kakatat nulat pertengkaran nila. Imigogol, okay? Haro di tambahan da takuri, tumugod da dati tinga haro dilat. Itulundat abintangob. O gumuot palanggaran. Nga manta kan dalat tumongob bilakago, manta kan pati tumugod da bay no. Jadi inapahitulundat abintagod nga mangimpundat pigagalan. Atapati mo tigari. Itinapapigagalan nga memang ini tumugod at timpunan. Latanganak dati nga asaron magigagagal. Timpunan na pa mamain-main nga haron nando hit mimpun nando tumugod. Iri nando magito tumbok nando. Okay, Pangkhotbah 7 ayat 9. Kadanad asikap kupit tumugod at isu ang ginawa no. Tuwi na pa kung tatagan no di nga miyon iswang dat tangkab at tulun da basog. At kamano pa diti nga bulit tumugod nga kadad asikap. Sa kira karita nga kada day mamakay benjin at karita. Nga mamakay diesel. Okay? To alam ba to pick up. Bulit tumugod nga kadad asikap kopil. Mungkin dat kada ada 100 meter siki-sikitom tumugod akan kaya di. Okay. Ananaru na dilo nga akuri na bag ba. Mano pa di dati borasa ilad iyati. Ino pa abintagod nga basug. Idi gulo nga nakarait akad. Sabar itu bodoh. Kagi nga bayan daw nga abintagod nga buduhi. Pamara adalah bodoh. Abintagod nga mangigit kumad karaton. Tumugod paparikot dat pigagalan. Isay na po abintagod nga basug. Gumo itit man contod iso bodoh.
Pengkurga ti basug. Bodoh macam lembu. Nga ay mati ka ngamirid. Tok keposian nila tangan akot susu lembu. Okay? Iati di budod may panginom ba susu lembu. Okay. Kumua 2 kalimpupusan. Kamayan dahara diha keperluan tekotid isuanggat keadaan iti kamuan da basug. Tu basug pa nga bintaga da pa nga basug kad digi ba. Kolose 3:8 nga dondo patamo at insana niti. Kapagulo na panuman rito nga tumugod ang pahilon. Ta kanada haron dalat aratan, karaton, it ponondos, boros-borosit aong sanong, ik sumaliwan mantada kabang dati. Tumugod, patamo, dadatilo ka, buanglah, patamo. Ako nakasuwab nga dondo, kalok tetapi sekarang dondo, patamo. Inapay obintogod suwab nga, ako di obintogod nga, tok kasuwayait, karuhang, ay, nudi di silon, nakan ko sadop ka. Dat, suwab nga, ana di obintogod. Malay to kagya, dondo lah, pukul 8.15, dondo. Kumodua, kalimpupusan. Isuang do Yakobus 1:19-20. O itong pinay ikalisihanku, sarahan na datiti, ay sana napatulun nga, o sanang dadat, o sikap pamakinangaw. Okay, kumuiso, o sikap pamakinangaw. Paingkura ta kadanda, hingga gulo, makinangaw ka mintang. Sudah pasti mintang. Tu, ya pala mangisis mintang. Hingga hit ay sa kangami daw maintaan kayo, ano po? Okay. Nga, lambat untuk berkata-kata. Kapagulo, o sikapot makinangaw. Pakinangawan po ka. Miyagal na makinangaw dit, pauso mo malohok. Yo, pulo. Pausa mo malohok. O sikap dam makinangaw. Kamayan na padilat, alambat dadi mo boras ka nga, makinangaw to kadiham, pamusarahan padim. Yadig ya ka. Dadi dat, alambat dadi tumugod. Ilo dadi ko pit o penting. O sikap ta ko makinangaw, alambat to mo boros, alambat na tumugod. Tu itinapat kung tatagad da tulun nga, o kon ko mga raja itit, katapatan da iboros sa kinarahingan, idapan kinaringan. Okay. Jadi sarahan ta ko nalo, tumugod. Tumugod ta ko na pam, haro. Terus at sitopon dati lagi. Okay. Harus ang ulun minanarita da pengalaman daw di tahun 2000. 2000 nari soroko. Kasiham masalan ako nakakita dit baliaw ko ka. Kamano pa siya masalan nga camburu kadida malayo di ba? Mitagod na pandela di mamih ko nga to kom simbar suway matitigat iti tumugod itid kapurhim ano pa diawhot atapot kopi simbar siga gana nga mihad nandahit imamih ko ka mihad na pandahit ikaruhang nga kanakatu sumambayang kaditapa tok paingkuro kayo ko kapitagod kapitagod umbalanda gya kulom milo kapitagod nohom kala kana pamadim to kom aduyaan ako dat miagalod dit dangolod nakaragang tamo dam pokoyo ano hila tapoy nga misogit na po jadi tumbayan ako dit konto tagod dati nga
sigagad kana sumambayang ka dito so nga kakun ka pa di sumambayang am paing ka. Suhuan na sumambayang nga paingkahan lagi ka daw. Nga kada po na di iswa nga sambayang gat mitagod matiday hati nga isiyog yan nakasala. Kanda di iswang sambayang nga ano di kangam. Wah jadi iswang na pelajaran dati dabayan no haro di cabaran. Tumogod na po nga sumambayang. Mungkin secara pribadi sumambayang ko. Sakira na po mikaruha ka kapitogodom baka na sumambayang ka umbalan. Jadi pahilon ta kanal pelajaran to bayin no. Senang tadaw sabat, kapiro ba ta kada suwab.